وقن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطات نايز channel كما تكونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيت نايو كم وتر لومون أقدس زينات هذبلنا يوم حزنا لكم تسينا لنا نقول لا يمسوس خير تنتنا دما كنا سبالكم هنا سام مدة تامسانا صنعوا لايك مقبار دما جمرنا بالكم مجمريا بزخن جمرنا سفيه كون let's go let's start first with this one. British Prime Minister Keir Starmer is urging world leaders to keep up the pressure on Russia at a virtual summit on Ukraine's future. Starmer is leading the so-called coalition of the willing with France. It aims to secure lasting peace in Ukraine. Starmer is seeking security guarantees for Ukraine from the 25 leaders in attendance. He also wants to establish a peacekeeping mission in كم نريد لنا نيوكي Prime Minister Keir Starmer زبحال حجون I think كنا خندي بواني وحدا عبس عميد كيرنيرو في جدما نايتن coalition of wheelings والوانتن بدليت يوكرين كحجزاز دليا هجرات أكيد بخمسلو حدا أب كومنت ناتي تايل صحيح نيرو أنت زم رحت نيرو باس كم زناي نايت تجراي مرحت يوم أخي بخبز وحمات يميلو نانا ثم نايت تجراي يوم خبز يوم تماهيرهم مثلا أنا اليوم فلوي عينت أخيبات رايحات سمعتين كتي أمريكان عبنت أخيبات جرهم قال سايد سمعني guys just here is always one بقى بدي أخيبات إنك سقاسي anyway what happened to telephone تداول كات السالت أو قال ملست ريفي مثلاً بزخانة it doesn't matter تجون حدش بvirtual تراخيبهم نتيجة داينا يوكرين زق انتقصت زلوا في لا منجو أمريكان راشيان زخي زلوا كنتات نتي أمريكان يوكرين نفس العرب تراقيبا زبقسوا مقراص ناي توصي بوتين ملسس لذهبه كن قبلنا خلينا جن حتوتات لنا كمل سلو زبلو نوعو تدقيمهم أقول زلنسك تطون مبال كخلهم زخلوا علينا خنبلو نخل كالب فلو يزجبات ويزتحاز نجار سلالي وتصحابه Ukraine in the event of a ceasefire with Russia. Starmer told his counterparts that Russia's President Putin is trying to delay peace. Truce talks are being led by the US, which is not attending this virtual summit. Ukraine is the party of peace. Starmer called on world leaders to make concrete commitments to help Ukraine. You have to keep pushing ahead, pushing forward, and preparing for peace. سكم ريزلنا تم فرنساني يوكرين زركبهم عبيت هجراتنا أوروبا ساتفوا زلويهم أبتي التجابرا نتي security ناي يوكرين مو حسب زبل زلون حبراو سمع كم زي الليز نجر بجاك فرنسان يوكرين لأن عبنت زغوني يكون سراويت كسدت كم زي تدلي قليز الله سراويت ناتا كما كاب سلام قال عاتو زبل أي تقفونيا I think Spain وانت مساسال نتيجات ثلاث حسب سلزي حبراو مرقصي وين حبراو مرداتان كلهم من كبيدي زلهم جن كل جزء تا أجندة بفلا يوكي زبالة عبت يوكرين حبوا ربح كم زلوا فلوتيو بزحات صحفتكم زلوا بودباتنا يتهاجر ديو بزوس أقاتاتنا يتهاجر يوكي كتكو عصرو بحبوا تفراري ممكن زلوا مزلنسكي زنقر سلازي قد سأل ركب زكبر وقد سأل زا أجندانا يوكرين قد مزخونه يكون كالا أجنداتنا تمسرع مزلوا كاف زيرو تبقي سما يكونون قال ربحا كم زلون فلوتي تراي تربحا قلتي نديمقراطي فتحني لهم كم زي كونوا ما ميت تعامني زلكا دا ديمقراطي تبل بدب زي ربحا تتكم عليك من تنعم تراي تربحا تاتناتكا بقى مشفن غير كانت قالت يا نادقاقم كختزارب تخلي قد عم تقال سلازغونه And a peace that will be secure and that will last. And I think that means strengthening Ukraine so they can defend themselves. And strengthening, obviously, in terms of military capability, in terms of funding, in terms of the provision of further support from all of us to Ukraine. Secondly, being prepared to defend any deal. So كم ريم زلنا زي وعلى كم زي لنا هلو خلو من هالوقت كتير لنا زو على مسود داون حدش كم press conference كيرنيرس كسمو قبلهم تنقرنا. Prime Minister Keir Starmer speaking there. And let's now bring in Domitilla Sagramosu. She's a senior lecturer in security and development at King's College London. Domitilla, what do you make of this attempt to provide long-term support to Ukraine?
I think it is a very positive development. Europeans understood over the past weeks that it was very important to raise the stakes and provide significant support to Ukraine, military support in particular. And we are seeing countries such as the United Kingdom promising to deliver about 5.3 billion euros. Germany is also talking about 3 billion euros. There is also a plan بحفشا كم نريو زلنا إيروبا نتكونتاتنا يوكرين نتنا أمريكا مقداف ويون ملاي نمتكا أمقياي كم زركبون سلزينا أمريكا بوتان نا إيروبا بوتان تكيو نتكوينات نقلنا وحوان دحرقوين تمدب كند من تاي واقان إيروبا كخفلا مخانو قمات كبيلا مثلا طبعا إيروبا أبسبو أو مابزي اللولو قدامنت نقول طبعا هيبكا خمان كتوت حنو تخل دي خاي تخلنا بزي بحالولو زولو دما نساتهم جن قدامنا ناتهم ستيل أبتي تودي زلوا بنا أمريكا كالكوليشن زت تودي ويكود زلوا وزبال زلوا كينات زلوا من زي بلومن تركابهم هبتي نابو ينفسخ قبري فتن لو just a simple question is what happened مستك مسلسة عمت ينفسخ قبروا جنزب سنتاي قاتي منتاي فرا فري والكان تحتيت كان تاي بلغة بقى nothing تنجنزب كله انت بليان تأفيين انت جد ما كان بحدش ادلنا نرى لنا اي ماستر بلان كون زغل كينو زغدا زجبت حساب ويون زجبت وصيت امصيوم كن بلاي نخلينا because that doesn't exist زي اللي نقر الله يلكا كتزارب اللي تخلنيها نهوتات زي كوين so اسنت هرقينو تكونتات اوروبا كابز كونتات زي اكزيت استراتيجي ناتهم تايك بخميكو زخوليوم زخونه بلان زخونه بيزنس انتاي بلو كل بامت what's your exit strategy بلغه انتاي تناي كمي غيرك توصيخه بيزنس دلكا كابز بيزنس كمي غيرك توصي تحسب علىها وجن دحر قينو exit strategy ناتك موصاناتك بخمي كون امريكا هم دريا زلو exit strategy ناتن اوروبا طبيسكا ወይ ውን ካልኦት ፓርትነርስ ጠቢስካ ይኹሉ ግዜ ኤግዚት ስትራቴጂ ናቶም ነቶም ፓርትነርስ ናቶም ኣብ ሓዊ ጠቢሶም ነፍሶም ከጥዕኑ እዮም ዝፍትኑ ይሰርሓሎም ድማ ምክንያቱ ተሓታትነት ስለዘየላ በአሜሪካ ስለምንታይ ከምኡ ጌርኩም ኢሉ ዝሓቶም ኣካል ስለዘየለ ኣብዚ ስምዑ እጂ እቲ ኩናት ብመንገዲ ኤውሮፓን ብመንገዲ ኣሜሪካ እንታይ ድምፂ ኣለዎ ብስምዑ From the standpoint about a ceasefire and ultimately a deal, some pretty good vibes coming out of Russia. Some pretty good vibes coming out of Russia. How about that? President Trump signaling, I think, a fair amount of optimism on a كم نريد لنا دونالد ترامب زي مس دونالد فلوي لوخناتو ستيف فيتكوف زبال ني راشا قيدو مس فلاديمير بوتين تراخيب نيرو فلاديمير بوتين قد متركب اب تلفزيون متيو هذا حد اب غازيتنياتات اقدس حبريتا يبرير نشدما حسابنا دونالد ترامب نقبلينا انت خونه مبرهيك وهبنا زلو كمي غيري كتكبر تمقراص ناي تقسي انتاي كخون زوما كابيبنا يمزلنا سراوي انتايم كخونو حجز ديك وهبهم انتاي كغبر سلازي ملسك وهبنا قلالو ወይ መብርሂቅ ወሃበና ወይ ክንዘራረብ ኣለና ኢል ነይሩ ብርግጽ ምስቲ ሎኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተዘራረቡ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ውፅኢት ናቱ ፅቡቕ ስምዒት ኣለኒ እዚ ኩነታት እዚ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣገይ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ከም ዘለዎም ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ድማ ክሳብ ሕጂ ዘይምርድዳእ ኣይረኣና ናብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ይረዳድኡ እዮም ክንምንታይ ናይ ሓሳባት ፍልልይ ኣለዎም ይረዳድኡ እዮም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሚቹዋል ሪስፔክት ኣለዎም መንጎ ክልቲኦም نحتت كان يمكبار نجر نرلنا معرتي بزح بدهوتات نا ميديا زلو بفلاي بوغن أمريكا مع بروباغندا انصار بوتين انصار راشيا بزقبرول زلو دونالد ترامب الجيت رايد يكون أبز حلفه ونتقنه أب بوتين ريسبكت هم زلو رينا لنا نال بعد ريسبكت زيا كتوحات لهم زي قالت إليتنا أمريكا بزحتيهم ميديانا أمريكا لما يتسأل لي بقى. Possible Russia-Ukraine ceasefire after Special Envoy Steve Witkoff's Moscow trip. This as Ukrainian President Volodymyr Zelensky continues to call for more pressure on Russia. For more, let's bring in former Moscow CIA station chief, my good friend Dan Hoffman. Dan, there's a lot to cover here. I think I would begin by asking you if it's your sense, as it is the sense of many, that Vladimir Putin will say and do anything to get a deal, but that doesn't mean he'll honor it. كم زنريو زلنا نتي ناي دونالد ترامب بلانات وي دونالد ترامب زغبرو زلو وساني فلاديمير بوتين يشكعلو يتعاوتلو لو قبل نطبخ المي قليلهم they just don't want to believe دونالد ترامب نزل كنتات زكودو يقليلهم ملو بملو እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፀረ ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምፅራፍ እንዲ ዝውዕል ዘሎ እዚ እቲ ናይቲ ቤዝ ናቱ እቲ ፎክስ በሃል ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ዝሰምዖ ሚድያ ዋላ እውን እቶም
ኤክስፐርት ዝበሃሉ እቲ ኩሉ እቲ ኤሊት ዝበሃላ በአሜሪካ ኩናትና ዩክሬን ተቐፅል ጥራይ ዝደሊ ለዚ ጠጠው ከብሎ ዝውስን ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ አንጻሩ ንኽዛረቡ ስራሕ ካብ ስርዖም ከይስጎጉ ወይ እውን ሰማዓይ ንኸይስእኑ ዳ እምበር ፈትዮም ኣይኮኑን ካብታ ዘራረቦም ኩሉ ግዜ ነቲ ነገር ክሽንክርዎ እዮም ዝፍትኑ ታንክስ ጋድ ዶናልድ ትራምፕ ነዚኦም ይሰምዕ ዘይምህላው Yeah, I can't be too optimistic here, and it's not for lack of trying on the part of the Trump administration. They're trying as hard as they can to bring peace to a war that has just devastated Europe, the most destructive one we've seen since World War II. But yeah, Vladimir Putin is the KGB operative in the Kremlin. He said he supported the ceasefire proposal, to which Ukraine agreed, by the way, no preconditions. And then Putin went out and laid out some preconditions, which make it impossible to achieve, at least in the immediate term, a ceasefire. He wants serious concessions from Ukraine before the negotiations even begin. I think there's a couple of things that stand out to me, Dan, as I ሕጂ እቲ ዘለንስኪ ዩክሬን ቀልጢፎም ነቲ ምኩራፅ ናይ ተወሱ ክቕበልዎ ከለዉ ቭላድሚር ፑቲን ግን ኮንዲሽንስ ወይ ቅድመ ኩነት ኣቕሪብሎ ክበሃል ከሎ እዚ ከዓ ደይመደይ ኢሉ ነቲ ነገራት ንምዝሓሓል ዝግበር ዘሎ ታክቲክ እዩ ዝብል ዘሎ ግዳ ሓቂ ግን እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ሕቶታት ዩክሬን እውን ክሓትዎ ዝግባእ እዩ ዩክሬን ተሓቲቶም ኣይሰማናን ቭላድሚር ፑቲን ግን እቲ ሕቶ legitimate ዝኾነ ሕቶ ይሰሚዑ ሓቲቱ መን እዩ ከተግብረቱ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ን30 መዓልቲ ኣብተን 30 መዓልቲ እንታይ እዩ ክግበር ዩክሬን ሰራዊታ ድያ ክትዕጥቕ ሰራዊታ ድያ ክትንቀሳቐስ ኣፅዋር ድያ ክትቱ እንታይ ክግበር 30 መዓልቲ ብኸመይ ኸ ትግባር ናቱ ወይ እውን ኣብ ባይታ ብኸመይ ክረጋገፅ መን እዩ ከውሕሶ ዝብል ሕቶታት ክትምልሶ ክትክእል ኣለካ otherwise just ንዩክሬን ደይመደይ ኢልካ ከም ሽጣራ ንዩክሬን ኣፅዋር ንክትእቱ ዝግበር ዘሎ ታክቲክ ክኸውን ዝኽእል ዩክሬን ተደይ ሓቲታ ንዑ ምክንያቱ 30 መዓልቲ ስለ ዘድልያ ዘሎ ነፍሳ ንክተንቀሳቐስ ወይ እውን ትንፋስ ንክትረክብ ክኸውን ዝኽእል ራሽያ ግን ክሕራይ ክብል ኣይክእልን እያ ከምዚ ኩነታት ስለዚ we see a very ክልተ ተገራጫዊ ሓሳባት ዋላ እሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ይገራጩ ሓሳባት እዩ sort of unpack what's been happening with respect to not just the war itself, but a possible way forward. And so I want you to drill down on the latter, which is if there is to be a ceasefire and say a 30-day, 60-day protracted negotiation, what's the likelihood that Ukraine would give up a significant part of its sea coast? I mean, from Mariupol all the way back toward Russia. There are Russian forces in pretty heavily fortified areas there, and I think the sense is the Ukrainians would have to give up a large chunk of that. Does that even begin the conversation, or does that kill it outright? I think it begins the conversation. I think it begins the conversation. Look, Russia had illegally annexed by force about... ሕጂ እንታይ ስከብልሎ ሓሸውያ እኳ እዩ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክግበር እንድሕር ኮይኑሲ እቲ ፑቲን ሰራዊት ናይ ራሽያ ኣትይዎ ዘሎ መሬት እንታይ ክኸውን ዩክሬን ውፅኡልና ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ድዮም ክብልዎም ዝሓስቡ ዘሎ ዋላ እንታይ it's just ridiculous ሕቶታት ዝሓትዎ ደለዉ but again ንሳቶም ኣብቲ ህውተታ እዚ ድማ እቲ ህውተታ ናይ ጆ ባይደን ዝነበረ ኢና ንዛረብ ዘለና illegally annexed by force about 7% of Ukrainian territory before they launched an invasion in February of 2022. They now occupy a total of about 18% of Ukraine. Putin wants to annex 4 regions which the Russian army doesn't fully control. He'll probably demand that. He wants guarantees that Ukraine will not be able to rearm. He does not want foreign peacekeepers in Ukraine. He said he wants to get to the so-called root causes of the war. That's just Kremlin, KGB propaganda speak for Ukraine can't be independent, and Russia wants their own puppet regime in Kyiv. So, look, the negotiations ብሓፈሻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ኔጎሲሽንስ እንተዝኣትዉ ነይሮም እቲ ጉዳይ ብፍፁም ከምታ ናይ ኤሮጳ ክትኮና ትኽእል እያ ክትከውን ትኽእል ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ጠለባት ናይ ቭላድሚር ፑቲን ከምኡውን ናይ ራሽያ ፕሮፓጋንዳ እዩ ምክንያቱ እቲ ሩት ኮዝ ፀገም ናይቲ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኔቶ ምስፍሕፋሕ ዩክሬን ናፃ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል ናፃ ሃገር ክትከውን ዩክሬን ኣይደልዩን እዮም እዚኦም ስለምንታይ ናፃ ሃገር ማለት ናይ ራሽያ መጋበርያ ክትከውን እያ እዮም ዝብሉ ሃዊዛት ናፃ ሃገር ክትከውን እያ ንክልቲኻ ኒውትራል ስቴት ክትከውን እያ ማለት ንክልቲኻ ማዕረግ ክብፅሓካ ዝግብኦ እዩ የግዳስ ኣሜሪካ ናታ መጋበርያ ጌራታ ስለ ዘላ ናፃ ክትከውን እንተኮይና ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዝጎድል ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ እቲ ዘረባ ነዚ ይመስል ብዝኾነ very complicated and they keep complicating this situation መመሊሶም እናሓላለኽዎ እናካበድዎ እናኣሳሰርዎ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ እዩ ነቲ ኩነታት እናኣሳሰርካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ሓንቲ ነቲ ኩነታት እትገልፅ ቪድዮ ርየ ነይረ
While European and NATO leaders talk about peace, Ukraine lives with the reality of invasion. Residential blocks in Kherson damaged on another night of Russian shelling. A ceasefire might temporarily stop the damage and death, but making it stick and permanently ending the trauma of the Ukrainian people will likely require a peacekeeping force. The UK and France are the only nations to publicly commit to sending forces to Ukraine. Scandinavian NATO members, Norway, Sweden and Finland, could commit too. أجي إذن ريو زلنا أتقداينا يوكرين ناخبدا بزخدلو زلو again راشا حدا كابتي precondition ناتا ناي سلام زلاق سلام كفتر تقوينا بزبوتازي أقاب سلام زخونا أوروبا سراويت كأتي بلون يمزولو زلو أوروبا قل من سراويت ناب يوكرين كسدد يخلكا يسارب اللو نابنت فرانسون يوكرين كسدد حمز خلا كم دما نروي فنلاند سويدن ون قالك كسدد حمز خلا ينزل زارب زلوها سلازي كابتن coalition of willings بحالا نابزناي لندن أخيبا زنبرا حقرات مالت. But Italian and Spanish governments have ruled out sending troops, and the Baltic states will be reluctant given their need to protect their own. So طليان and Spain كلتيوم ينسدديننا إلو مالو already. اتن ناي Baltic states بحالا دما لتوينيا لاتفيا استونيا دما من تروسو أبدو مصراشا سلازلنا نحنا كنقبراي نخلينا ننفسنا كندالو سلازلنا زبل زرباها ألو بأني بدبهال دلو مالت. Borders with Russia. Australia and New Zealand, already security partners of the UK, might be persuaded, as might Canada, a NATO member. The big question remains the US. Donald Trump wants Europe to lead on the ground, but an American security guarantee is crucial. It's important for a military operation in Ukraine where there is a risk that the peace will break down. So in times of Lizalo, أما وداتا كل زربان ترى بزيناي أمريكا حجز بزيناي أمريكا مستعف تم كالو تجارات بزح نجار كسلتهم زي كلو أمريكا دما كاب مجمر يوز زات كي تجمر كله منيسر ممكن خالنا طمن أوروبا متيو زخانة يقولنا يوكرين مفتسمتا سراويتنا أمريكا كأتو خمسة كونه نغير نيروس لذي زمرقت زي قيار تخون I don't think so دونالد ترامب ونبتفل على كاتامي ناي أمريكا سراويت نبتبوتات كأتو كونن بزبل قليش ونيرو جن زياتهم جلم من اللو ستيل سراويتنا أمريكا زي اللي أو security guarantee كتبها يتخلني غيروبا عامية باللومن security guarantee خبو أبز حجز اللو درجة يمسولو زلو مالت أوروبا زبال عب continent يجن security guarantee نكهب عامية باللوني لهم كزارة بخلوس يحزنا كاي جن that is actually the reality تي أبكون نريوز لنا دونالد ترامب من أفجله كفال interviews أو يمنيرم بزعبو كزارة بخلوس كخنسما بزاون هانتي report نيرا. President Donald Trump says his administration has had productive talks with Russia about a ceasefire in Ukraine. I feel that Russia is going to make a deal with us, I hope. We've spoken with President Putin, we've spoken with a lot of people, and Ukraine is waiting. Trump envoy Steve Witkoff met Russian President Putin, we've spoken with a lot of people, and Ukraine is waiting. Trump envoy Steve Witkoff met Russian President Vladimir Putin late Thursday to lay out a US plan for a 30-day ceasefire. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Kyiv has accepted the US proposal. There's been a lot of diplomacy, a lot of negotiations that can bring peace closer. Now on the table is the American proposal of unconditional silence in the sky, at sea, and on the front. Ukraine accepts this proposal. The Russian President Vladimir Putin. So Ukraine تعطينا خد فتر هنا تقبلنا كأمريكا زمتنا straight تقبلنا تياتهم مقنع قنتنا راشاقن أجرجري فترة لو زبل زربايد زرب زلو زخا again نتا تقطع بالراشا زكبر نكحيل أمريكا دقفت معنا. President Vladimir Putin said on Thursday that he had serious questions about the proposal and that events in Russia's western region of Kursk would influence the next moves towards a ceasefire. On Friday, he addressed Trump's call for the lives of Ukrainian troops surrounded by Russian forces in Kursk to be spared. For the effective implementation of the U.S. President's call, there has to be a corresponding order from the military political leadership of Ukraine to its military units to lay down their arms. So Donald Trump عبد حلفين فلاديمير بوتين بصحفه بالسوشيال ميديا نتوما بكورسك ريجن بحما كنا تازلو سراويتنا يوكرين كتحنهم كم زلون كما عرفوا عدل كبهم كم زلون قليسو نيرو بوتين دما
مرحتنا يوكرين سراويتنا طب تزاز كبوم كاب زيد اللي موتنا كدحنو تزاز كبوم تعويد جرى اللهم على لقيل نيرو سلازي تكونتات مريسيو نتحلالخن نقبدن زخيز زلو كونتات Arms and surrender is necessary. Zelensky accuses Putin of trying to sabotage diplomacy and says there is no threat of Ukrainian troops being encircled. Russia has Ukraine has hoped its hold on the territory will be one of its few bargaining chips in talks with Russia. Threat of Ukrainian troops being encircled, trying to sabotage diplomacy, and says there is no threat of Ukrainian troops being encircled. Russia زلنسكي دما انتاي زبل زلو ازي بوتين دايما دايلو نتي ديمقراطنا يتوصيد نمعنكع في ليمبر زخون سراويتنا يوكرين اب كبابا زاتو كم زي اللي يوز زارب جلو زي جي بزح سلتاتي زرا زلو فيديو تاتي وتعلو كن اجين نسو تاتدليو دل علامه نخرم سلازي فتن زلو يو كبيد نغرينا مالت نقول لحد وغن رئيس امريكا كبرت خلا يكون بخاله زراربا عند حرديت سمامعو تم سرايتكم وتيوم مالت عند حري حق خينو it's going to be very very sad but تكون تات بعبيو كبدي زلو نعو تقبلهم تم مرحتنا يوكي مسو خينهم يمزمرو زلو قال كابت مزامرناتهم is trying to delay, saying there must be a painstaking study before a ceasefire can take place. Well, the world needs action, not a study, not empty words and conditions. So my message is very clear. Sooner or later, Putin will have to come to the table. So this is the moment. Let the guns fall silent. Let the barbaric attacks on Ukraine once and for all stop. Prime Minister na UK dima atriru ni Putin ዝኾነ ዘረባን መደረን ምክንያታትን ገዲፍካ ናብ ጣውላ ተቀላጢፍካ ክትመጻለካ ምቁራጽ ተኽሲ ድማ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትቀበሎ ኣለካ ኢልዩ ዝምድር ዘሎ ሓደ ነገር ተሐስብ እንኳ ኣዝዮም ኣይኮኑቶም ሓያላት ኢኻ ትብል ተዲዮም ጀም ታም ሓያላት ኣብ ኣፍሪካ ዝገበርዎ ግፍዒ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ ቅድሚ ብለሰይ ቅድሚ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ዝገበርዎ ካብ 450ታት ዩኬ ንኣብነት ማለት እዩ ለተይ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ 60 ዓመት ገለታ ተቢሉ ዘሎ ማለት እዩ 80 ዓመት እምበር እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሽዑሲ ናይ ቀደም ጀነሬሽን ኣይንሕ ዘሎም ኢና ክትብል ትኽእል ናብ ክትብል ትደናደነሉ ግዜ እናሃለዎ ከሎ ሕጂ ኣብ 2025 ክሰምዖም ከለኻ ኩናት ጠጠው ንኸይብል ዝገብርዎ ዘሎ ተንኮል ሽርሕን ክትርኢ ከለኻ ወል ናይ ብሓቂ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ እቲ ዝነበረ ወለዶ ወይ እቲ ዝነበረ ተሓሳስባ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓንጎሎም ቦታ ከም ዘለዎን ንዓለም ኣጋፊዕካ ንምሓዝ ግፍዒ ንምፍፃም ኩናት ጌርካ ረብሓኻ ንምውሓስ ድሕር ዝብሉ ከም ዘይኮኑን ጥራይ ተዓቕሚ ስለ ተሓፀሮም ከም ናይ ቀደም ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም ስለ ዘይኮነ ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ወላ እውን ንልዕሊ ዓቕሚ ዝኾነ ንኽፍክር ፀገም የብሉን እታ ሓንጎሉ ዝነበረ ብሪቲሽ ኢምፓየር ዝበል ንዑ ዘመሓድር ዘሎ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ራሽያ እዩ ዝኹሉ ፈኸራ ራሽያ ኣብ ዝዋን እዚ ካብኣቶም ኣፀቢቓ ሚሊተሪሊ ብዝተዓፃፀፈ ሓይሊ እያ ትሕይል ብዝተዓፃፀፈ ኖርማል ከምዚ ንእሽተይ ኣይኮነን ኣመና ብዝተዓፃፀፈ ዓቕሚ እያ ተዓቢ ዓባይ ሃገር እያ ወታደራዊ ዓቕምናታ ድማ ኣፀቢቓ ዓብዪ ምስ ኣሜሪካ ዝመጣጠር እምበር ምስ በዓል ዩኬይ ዝወዳደር ኣይኮነን ግን ኣብ ትሕቲ ናይ ኔቶ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣሜሪካ ተሸፊንካ ከም ድሌትካ ፈንጠዝያ ምኻድ ኣብ ኤሮጳ ንቡር እዩ ኮይኑ I can't wait ሃገራት በብስር ርአን ዝኸዳሉ ግዜ ማለት ንኩናትን ገለ እንደሊና ዘይኮናሲ እዚ ብብሎካት ተሸቃቂጥካ ከምዚ ምሻሎ ግሩፕ ናተይ ክከላኸሉሎ የሚሉ ኣብቲ ግሩፕ ኮይኑ ሓደ ንዝኾነ ሰብ ዝፀርፍን ዝዝልፍን ዝንዕቕን ግን ኣብ ሪያሊቲ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ንነፍሱ ጥራይ ክከላኸልን ነፍሱ ጥራይ ክውክልን ምስ ጀመረ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት ኣካይዳ ክኸይድ ዝፍትን ከም ግምጣሉ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ዘለና ሰብ ብኣካል ስለ ዘይራኸብ ንማዕቀኑን ንመዘኑን ንዘይመዘኑን ከክ እንዲገለ ፀርፊ ክድርብዩ ዝውዕሉ ትሰምዖም ኢኹም ወዲ ገለ ወዲ ከምዚ ዝብሉ ኣብ ኩንነት ግን ፊት ንፊት እንተዝራኸቡ ነይሮም እዚ ነገራት ዝኮም ኣይመጋጠመን ነይሩ ስለዚ እዚ ፌክ ላይፍ ኣት ሳም ፖይንት ኣብ ሪያሊቲ ክቕየር ተስፋ ንገብር እምበር ከምዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ፑቲን ዝሃቦ ቅድመ ኩነት ቅቡል ቅድመ ኩነት ምዃኑ ማንም ሰብ ሎጂካሊ ዝሓስብ ክቕበሎ ዝኽእል እዩ እንተደየለ ናይ ሓሶት ምቁራፅ ተኽሲ ወይ እውን ንሽርሕን ጉርሕን ምዃኑ ይርዳዓካ ማለት እዩ And agree to a ceasefire now. And let's be clear why this is so important. Russia's appetite for conflict and chaos undermines our security back here at home in the United Kingdom. It drives up the cost of living. It drives up energy costs. So this matters deeply to the United Kingdom. That is why now is the time to engage in discussion. እንታይ ይብላለስከ ናይ ራሽያ ኣፐታይት ወይ ኩን ሸውሃት ናይ ኩናት ንዓና ንቁጠባና ይትንክፈና ኣሎ ሃው የስ ነዳዲ ካብ ራሽያ ትገዝእ ነርካ ራሽያ ዲ ኣጊዳትካ ነዳዲ ክትገዝእ ወይስ እስኻ ኢኻ ኣጊድካያ
simple ንስዩ ንራሻ ጊድዋ ልክዕ ከምዚ ሓሪቑ መንደቕ ሃሪሙ ኢዱ ዝተሰበረ ወይ እውን ኢዱ ዝሕመሞ ከምኡ እዮም እዚኦም ኮይኖም ዘለዉ ዝገበርዎ ስጉምቲ ንዓታቶም ዝያዳ ክሕመሞም ጀሚሩ ቁጠባኦም ከበላሹ ጀሚሩ ንህዝቦም መሪርዎ ኣሎ ባዕሎም እዮም ግን ትውሳነ ወሲዶሞ ተደም ሎ ኩናት ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ነዳዲ ጠጠው ተብለሉ ንህዝብኻ ተቐፅዓሉ ምክንያት ኣይመሃለዎን ግን ልክዕ ከምቲ መለስ እንታይ ኢሉ እዩ ዝበሃል ንዓሰብ እንተተጠቂምና ወደባት ናይ ኤርትራ ተተጠቂምና ንዓና ሕሱር እዩ ንኤርትራ ህብትማ ስለ ዝኾነ ንሕና እናተቆንዘና ብክቡር ዋጋ ካብ ጅቡቲ እናተሸገርና ንጠቀም ምንታን ኤርትራ ንኸይትረብሕ ዝበለ እዚኦም ድማ ንሕና ህዝብና ንጉዳዮ ኢንዱስትሪናትና ይዕኖ ድሓን ፀገም የብሉን ራሻ ጥራይ ክትረክብ የብላን እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ንሶም ከምዚ ኢሎም ህዝቦምን ቁጠባኦም እናጎቱ ከለዉ ነዳዲ ናይ ራሻ ንበዓል ቻይና ህንድን ንካልኦት ሃገራት ኤስያን ቁጠባናተን ንሰማይ ገፁ ከም ስቀል ገይርዎ ኣሎ የስወት በዓልካ ሽጉጥ ወሲድካ ኣብ እግርኻ ምህራም ዝበሃል እዚ ነፍስኻ ምህራም ከምዚ ይበሃል በዓልካ ሪምካ ዝያዳ ንዓኻ ክቆንዝወካ ከሎ ቁጠባ ናይ ራሻ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ክወድቑ ከንቆልቁል ይብሉ ነይሮም ኤቭሪ ይር ናቶም መፅናዕቲ ማለት እዩ IMF ናይ ምዕራባዊ ዓለም እዩ IMF ናይ ቁጠባ ናይ ራሻ 3.8 4% ይዓብሉ ክብሎ ከሎ ናይ ጀርመን -0.1 ናይ ዚያቶም ከ0.5 ገለመለ ኩላቶም ብሓፈሻ 1% ከማን ኣይኮኑን እዮም በኤውሮጳ ዘሎ ቁጠባ እዚ ኣጋይ እቲ ቃንፃ ናይቲ ኩናት ዋላ እውን ብቐጥታ ይሳተፉ ንቁጠባናቶም ግን ቤላ ገይሩ ይገርፎ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ካልእ ደረጃ ዝተርፍዎ ዘሎ ግምት እንተእቲኻ ድማ يحزنك هايجن it's their choice ምርጫ እዩ on a mechanism to manage and monitor a full ceasefire and agree to serious negotiations towards not just a pause but a lasting peace backed by strong security arrangements through our coalition of the willing and we won't sit back so come through ወደለኹም ፍኸራን ተሃዲድን መወዳታ የብሉ ንቐፅል ሓንቲ ናይ ኔቶ ዘረባክን ሰሜና ፅንሂልና King's College London. Marina, welcome back to DW. So we just heard there that Russia is reporting territorial gains in Kursk, but Ukraine is denying this. So who's telling the truth? Which side is in control of most of the Kursk region at this stage? Good evening, Mariana. Well, the problem is that in wars, both sides will say whatever benefits them, meaning that the truth is somewhere in the middle. And probably the most secure way is to look at the geolocated footages from drones from both sides to see where exactly the line of contact is. It is sure that the Ukrainian troops have lost Sucha and they are not holding much territory there. And there is already, if we look at the map and if we look at the geolocations of the footages posted, እንታይ ላሕቲታታላ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዝነበረ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ ኣትዩ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብወገን ራሻ እቲ ሰራዊት እቲ ዩክሬን ይፅፋዕ ከም ዘሎን ይወፅእ ከም ዘሎን ብዙሕ ሰራዊት ድማ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን ናይ መወዳእታ ደፊኦም ክዓልይዎም ድማ ቀሪቦም ከም ዘሎ ክነገር ከሎ ብወገን ዩክሬን ግን ሓሶት ምዃኑ ይነግሩ ኣለዎ ስለዚ ኣይናይ መን ይሓቂ ዘሎ ኣይናይና ክንሰምዕ ንኽእል ትብለላ ኣብ ግዜ ኩናት ኩሉ ግዜ نفس وقف حجر نوعه زربحه ويونتناتو حيلي ك زتأكم زربان برحق خزاربا يقددنيو إلى سلزي حق كل جزء مستوى جن كابتن هيدرونات سئلتات نريو زلنا بخال تكنولوجيا نريو نوصل نريو نتبنزلنا أبقى مدمتاو من زيادة يسعر لون تلك يوكرين يدفو كم زلون دارجة كورس كرزبال زلبوتا 9 ميتاويت يبلون يرام قدمي توصلنا معلتات سب 9 ميتاويت أبيد راشا أتيهم زنبرن ناي مدة 10% ريفورم كم زنبرن even up to 10% ون أب كبابا أتيهم كم زلوي زنقرت لذي نساون تنقغي لاجن نتكون تاتي أتجد الله زي نتحقسي نتنقرسي كشفنوا بزي كل درجة كم تبص حين عن رزق. For the past 2 days, the Ukrainian troops have no way of sustaining their contingent there, and so it looks very much like an encirclement. However, for the Ukrainian side, it has been a very important operation, specifically politically. Therefore, it is to be expected. We've heard General Alexander Syrsky saying on Tuesday that there was no risk of encirclement. Then later on, we've seen reports of the Russians retaking Sucha, and now the Ukrainian side is saying again that there is no risk of encirclement. The reality on the ground is somewhat different from what we're hearing, because, as I said, both sides want to position themselves beneficially in the information space, not just for the troops, but also for the domestic audiences as well as the international community.
Well, Zelensky. هجي كم ريزلنا كلتيوم نناتهم بوزيشن ويونت ناتهم كنتات كراغود زخل زربامبر تي حق نخزاربا يقددون يمزلو كتبين ونا يدخل نهاية ودلا جن بحفشا كنرخلنا راشا تدفع كم زلان يوكرين دما أبكباتينا لنا نزبل بتدقاقامي يزاربهم زلون سلازي it's a matter of time نجزيه كد زخل كدعيو تحبيبام ديوم نتبوتات قصص رماليوم كسون حديوم كنرينا عفشا براشا معارك ندي حيال ولا عبن بلو يوكرين زبال هاجرجن unbelievably برتو تواجعي سراوي كم زلوت فلت لكم نبي حكي يوكرين تقولوا تغل كتبلوا تغل تي حزبي نبي حق تواجعيو سراويتنا يوكرين probably the second best مستزلو كنتات بدهتات الريخة راشا أبزح بوتة تشالنج غير وازلوي زي نبي حق تواجع سراويت مخانو مانو ياكل of course أزيو معبول كم راشا زي معبول تكنولوجيونا لو محكم مدرب درونات تكملوا كملوا علم زمز سلازخانة كل سب سلاز حجزهم زلوا زي معبلة درونات استفل عليه عينة استرعى نجارات راشا أداب تخبر لهم زز مت أسوار كاب جلد مت نوع أداب تكيرو مكلا خلق خبر لهم زي بده هنا راشاهم قال لا يكون مناتو 4 هاجرز حجزازو ليوكرين استفل عليها أسواريز مت زي نفسه كف مت راشا عم بياخد كله وي كت قبل ما سنوات كل كبيدي ببزح درونات دما يوكرين يتكلم ببزح درونات يتفتن ولا بتعودوا كينات بتبايت أزوا وأقول زلوا بدرونات يتوكينات زعابي يزكبر أو دما أزيم عبول درونات بالليتست تشيبس تسرح زلونا يوكريني جراز بعض ثلاثين بلامانة. He is also accusing Russia of doing everything to prevent a ceasefire and slowing things down. What's your assessment? My assessment is that a 30-day ceasefire is not a very reasonable offer. If we look at the military history, I think what the Russians are trying to push for, of course, is something reminiscent of the Treaty of Versailles in 1919, June 1919, which effectively ended the First World War. And before that came, there was an armistice signed on November 11th, 1918. So this is something that the Russians are pushing for. What they are trying to say is, well, now we're winning on the battlefield. We pause for 30 days. Ukraine will regroup, recover. Well, Russia could do the same theoretically. And then the fighting continues. And that is not a solution. So they want something more permanent from their side. But of course, they also want to win time to take as much territory as possible. So they are not saying no, but they're not saying yes to the democracy زقبر زلو دراما دما راشا of course أبايتا يعود سلو زلو نتكونتات كيك أير كم تزلو وبتعادة حرينا بالكاكزين مش ما زقبر كونتات مالتيو معناته بزح تريتوري ونكواتور سلو زدلي زلو حدا في تتي وقل كي جمران كيدو مزنبرو تم 4 أبلس بحالو نعتاتهم من قصار زترفن بوتات سلو زلو نعون كتسالت يخلو at the same time دما دحري ديمقراطيسي بهتص تغيرو يوكرين منقسقاساتهم ريكفر كغبر خلو ويون داغمو ودابه كغبر خلو جن غدا حقي داغمو ودابه يوكرين كغبر خلو راشاون داغمو ودابه كغبر يخلو خونو جن نخلت كم يتعدل كون زغل بحفشا راشا غزي كتغز كشمت فتن كم زلا نت ጉዳይ ግን ከይነጽጎቶ ኢና ንርዛለና ዝኻ ልሙድ ዝኾነ ተርእዮ ኣብ ዓውደ ኩናት እዩ ከመየርካ ነቲ ኩነታት ጻት ናይ ኔቶ መራሒ እውን ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ፖዚሽን ምክንያቱ ኣሜሪካ ንሓዋሩ ነዚ ኩነታት ብኸመይ ክትሪኦ ትኽእል ክልተ መንረብ ዝንመለስ For giving us your time on this Saturday. We greatly appreciate it. I want to start with what the president has said about the talks, about the communication with Vladimir Putin. Take a listen. I think we're doing well, as you have been hearing about Ukraine. I think we're doing now well with Russia. We're speaking with President Putin. We want to get the war over. We've had some very good calls today with Russia and with Ukraine. They've agreed for a ceasefire if we can get it with Russia. And it's not easy. It's a tough one. But بعفشا مسكلتهم وجنات يداول كم زلوا دونالد ترامب نتكونتات كم قدامنا توسيدو يسرح لهم زلون ناب مسكلتي وجنات يداول كم زلون قليل كم زي يكون دم. I think we're doing it. Your thoughts on what the president said and the communication that seems to have opened up with Vladimir Putin? Well, good morning. I think President Trump is right on a couple of things, and one is that Ukraine has agreed to the proposed ceasefire agreement. He's also correct as far as certainly the communications with Vladimir Putin and Russia.
and that it is a very complex situation. It's a complex, in fact, wickedly complex problem to try to solve. Where I think that there are issues is Vladimir Putin coming to the table. It is very clear that that Russia is stalling, and they're stalling for a reason. It's because they want to take back the city of Kursk. If you remember from last summer, Kursk was taken by the Ukrainians in a very bold move in Russia. It was very embarrassing to Moscow. So right now, Russian and North Korean troops are trying to take back Kursk. Yeah, you know, it's interesting you brought that up. بحفشة أنتي بخل وجن زلوا مرداتا أنت هاي زبل زلوا أنتي يوكرين تكونتات راشا تكونتات قلتي فقط قبل زي قالت نتي مريتاتو سيدو زلوا نكتها مالس بستغالمة مريتا كله يوكرين هزاتو زنبرت نشتي بوتاون نخلو كتم مالس لتدل زلا جزيك توسط كم تغل فلوت يابو مريتا كيم مالس تكلا دما جدا حج كبريو كتب لهم كفيديو بفلاي دما بتاعلو كينات كا يدفع أسلو زلوا yeah ندحرتي مقراصة صغينو أقلنا بيك برزلو ما أسي exact لكن we'll see. The president said on Friday that there were thousands of Ukrainian troops encircled there in that area. But President Zelensky there in Ukraine has pushed back on that. There's this headline in Sky News that the Kursk operation is ongoing and the troops are not encircled, with Zelensky saying that they're still fighting there. Your thoughts on the portrayal there of that clearly what appears to be a very key battle at this moment? أبزي قداي نايتي كورسك ريجن زلو كالو دما أبحاد بوتا سراويت ناي يوكرين تخبيبهم كم زلو فلاديمير بوتين بتلفزيون مسيو تزاري بنيرو ولا ون توكل ناي أمريكان راش قيد نبرون دونالد ترامب كميلو مثلا دونالد ترامب دما أبترو سوشيال زبالة سوشيال ميديا صحيفونيرو سراويت كم أشحاد سراويت أبحما كنا تهوديهم كم زلون بوتين كتحنهم كم زلون نجير اللغيلو زلنسكي جن الزربازي حسوتي قبل سلدي دفرمبر زتخبب سراويت كم زي بلنا بمبال أنصار تزقبر زلو زربا كم تزارب زي مالي تجي ناي ناراتيف ونفرلي كم زلو دونالد ترامب جنرالي ناي يوكرين أزر أربعة كتكم أمريكا ناي يوكرين أزر أربعة كتكم ميرا أبزوان زجن دونالد ترامب ناي يوكرين زربا كتكم كم زي دلن بقمت قالوا ناي راشا توكين بوينت بلوزي تسنا مقود بربو جن راشا زلو زربا كم حق مقبالو نبعلو يكحدوا مع اللقيني تسمعهم زلوس كانوا نسمع يملسنات. As perhaps negotiations are beginning. Yes, Kursk is not completely encircled, but the Russians and North Korean troops have the upper hand right now. And what Putin would like is to take back Kursk so that cannot be leveraged against him in the peace agreement or peace talks with Ukraine, because that's the only real territory, Russian territory, that Ukraine still holds. Great point. Zelensky had added regarding this situation that the buildup of Russian forces indicates that Moscow intends to keep ignoring diplomacy, and he has long argued that you can't trust Putin. Your thoughts on that? جنتاي زبزلو كلاتهم مستناي زلنسكي زتحاز يوم زربا زرب زدليو تميديا كل زي أقول زلنسكي سلزقونه أي تخببون على لوجن راشات قبل التنت كم زلوا يزفلت بقمت على دماء دبلوماسيك بهالكله نراشا أمريكا وين بوتين أمريكا تجبر دبلوماسيك اللي الكون كم زي كونه دماء زلنسكي زرب يونات كحساب كمية بس إسكت بلا. I think he's right. You can't trust Putin at all. However, there is an historic opportunity here because of the relationship between President Trump and Putin. So that in itself could help bring Putin to the table. So there is an opportunity here. All right, General, I do want to ask also about the war in the Mideast. Hamas says it's prepared to release the last living American hostage. So بحفشة كم نري زلنا نزلن بوتين كتأمنه يبلكان زبل كالجين كلاتهم يوم السمام علا أنا ناي بوتين بزوج انترفيو سميه زي كون مبزعات تهديد فخران زي تكمراهي لوجيكال زخون زربا كتأمنون كتردون تخل زربا يتزارب بنتعرو زي كون زحسو نسعادات اللي مزبلو كتأمنهم زي تخل مرح تنتلو أبيروبان أمريكان يمزلو أوكي نغطي لابزهج سمبزي Trump is 100% committed to the alliance, even though individuals in his orbit, like Elon Musk, are calling for the U.S. to leave. He was absolutely clear. There was no room for doubt there. And he did, by the way, state the same when he was meeting with Macron, the French president, and with Starmer, the British prime minister, 2 weeks before. So I tell some of my European colleagues when they say, well, is the U.S. still connected and committed to NATO? I tell them you might want to turn on your television and listen to the president when he says this. Because he was on the record.
እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ናይ ኔቶ ሓላፍን ድዩ ናይ ውግእ ሓላፍን ድዩ ብዘይ ኣሜሪካ ድማ ስራሕ ስለ ዘይብሉ ኣሜሪካ በቃ ዋላ ክገድፈኩም ኢና በለቶ ኖ ኣሜሪካ ክትገድፈና ይትኽእል ኢሉ ነቶም መራሕቲ ኤውሮጳ በቃ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኔቶ ክወፅእ ፍጹም መደብ ከም ዘይብሉ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ንራሻ ነቃዕ ተፈጢሩሉ ከይትሰምዕ ቻይና ነቃዕ ተፈጢሩሉ ከይትሰምዕ ንሻዳውን ንምግባር እምበር ነቃዓት ከም ዘሎስ ብኩሉ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልን እውን ይመጣጠር ስለዚ And again yesterday stating this, so I have no doubt, and there is no reason to doubt that. Did you see Elon Musk yesterday? Were there any individuals at this table that you had to convince for the reasons why the U.S. should be a part of the alliance? Well, Elon was not there, but in the conversation there was nobody there doubting the need for alliance. But of course, everybody very much pushing for more spending, and particularly on the European side, because we are lagging behind. But luckily, we are now ramping up, and we're spending much more on the European side of NATO. ኢሎን ማስክ ንኣብነት ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ኔቶ ንክወፅእ ነቲ ኔቶ ንክገድፎ ይደፍእ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ይክቤትሩ ሓቅነት ኣለዎ ድየብሉን ግን ምስ ግዜ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ስለዚ ብጀካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢሎን ማስክ ከረኺብካያ ነርካ ዶ ገለገለ ምስ በለቶ ኢሎን ማስክ ይነበረን ግን ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ ሰባት ኩላቶም ናይ ኔቶ ኣገዳስነት ኩሎም ዝኣምኑን ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኔቶ ክትህሉ ከም ዘለዋን ፑሽ ዝገብሩ እዮም ግን ናቶም ርእይቶ ድማ ኩሎም ድማ ዝሰማምዑላ ነጥቢ ኤውሮጳ ሞር ክኸፍሉ ከም ዘሎም ኤውሮጳ ብዙሕ ከበርክቱ ከም ዘሎም ድማ ኩላቶም ይደፍኡ ስለዚ እዚ ከዓ ንሓና እውን ዘድሊ ነገር ስለ ዝኾነ ክንገብሮ ዘለና እዩ እናበለ ድማ ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ What's happening now in Germany, this is staggering, potentially €500 billion dollars extra on defense spending. That's historic. So the Germans have reached this morning reporting out of Germany on this debt package. As you say, there's going to be a lot more money coming out of Germany for defense. It's positive, I think. They have to deal with the Greens, but it seems that they're getting there. Yeah, it seems like they're getting there, and there will be an agreement in place. There is a debate, though, when it comes to Europe, or whether or not Trump is helpful because of things like this. The Germans are finally starting to spend on things like defense, not having to outsource it to the United States. Or is Trump unhelpful because he really is shaking up the global order, not just when it comes to militarily, but also things like tariffs. Yesterday, 200% on European wine, champagne, and cheeses. እንታይ ትብሎ ዘላ ኦኬ ጀርመን ንኣብነት ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብር ምዃና ምክልኻልናታ ተቐደብ ክትገብሮ ዘይትደሊ ዝነበረት ሕጂ ተገዲዳ ክትገብሮ ትመርፅ ከም ዘላን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ፀቕጢ ምግባሩስ ነቲ ኔቶ ዝበሃል ሓጋዚ ወይ ኣገዳሲ ኢሉ ክሸጦ ዝፍትን ዘሎ ሱ ኣንሳ ግን እንታይ ትብለላ የስ በቲ ሓደ ከምኡ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብግምጣሉ ግን ኤውሮጳውያን ከምዚ ዓይነት ድፍኢት ዝበፅሑ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ እምነት ስለ ዘግደሉ ከዓ ከስማዕ ክእል ምክንያቱ በቲ በዚ ናይ ኔቶ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ናይ ኣፅዋር በቲ ናይ ታሪፍ ገይሩ ዘፈራርሆም ዘለውን ዝሃርሞም ዘለውን ኣብ ግምት ብምእታው ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ እቲ ኣላያንስ ኔቶ ዝበሃል ሓያል ንክኸውን ይሰርሕ ኣሎ ክትብል ትኽእል እያ ትብሎ ደላ How do you view his impact on the continent? I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful. And I told him yesterday, Trump 45, again, his first term. We had pledged in 2014 to go to the famous 2%. Nothing happened. He came in 16, 17. And then immediately you see the defense spending coming up. Now the aggregate amount is about 700 billion, going into 1 trillion extra. That was Trump 45. Now the second Trump presidency, he is only in his 50th days now, I think, or 51st day. We have seen 800 billion from the Europeans. We have seen this half-term package from the Germans, but also the Brits, the Swedes, the Czechs, the Belgians, so many others are ramping up. And this is because they sense that with Trump in the White House, this is necessary, but also, of course, because we all realize in Europe and here in the US that Russia and China pose a threat and that we have to rearm ourselves because they are doing this at an incredible pace. But on trade, he definitely is ratcheting up the tension. ከም ትብሎ ዘሎ እዚ ሕጉስ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ኔቶ ሓላፊ እዩ ገንዘብ መዓት ባጀት መዓት ገንዘብ ንምክልኻልን ናፅዋርን ንምግዛእ ስለ ዘውፅኡ ዘለዎ ተገዲዶም መራሕቲ ኤውሮጳ ቁጠባዎም እናተበላሸው ከሎ ግን ቀዳምነት ነቲ ኩናትን ካልእን ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ተሓጒሱ ይዛረብ ኣሎ ግን ኣብ ንግዲ ዘጋጥሞም ዘሎ ከመይ ትሪኦ When it comes to trade policy, tariffs with the European Union, does that send the wrong message to NATO adversaries? Well, I would leave that to the EU and the US, but when I look at from an alliance point of perspective, I would argue that Europeans are buying 4 times more when it comes to defense industrial products here in the US than the US is spending in Europe. And I don't mind that difference, so that it is a 4-to-1. So you guys are getting much more, a better deal here than the Europeans. And that will only become more because if we keep the equation the same and spending more, you will have the overall amount being involved, really getting up. And already it's a couple of $100 billion over the last couple of years. The F-35s, the Patriot systems, and all the other great products from the defense. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ንግዲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክገድፈ እየ ዝደሊ ዝብል ዘሎ በት ናይ ኤውሮጳ ብፍጹም ዝሓስብ ሰብ ከም ዘይኮነ ትሪኦ ኢኻ ጀነራሊ ብግዳ ኣፅዋር ክረአ ከሎ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ብዙሕ ኣፅዋር እያ ካባኸም ትገዝእ እቲ ንግዲ
زيادة تخصبلو زلا أمريكا سلزي حدا لفرجنا أوروبا أبوي زلو يبلالو سلزي أوروبا تأسوار كجزء تقينون كأمريكا تريم جزء زلو تي نقدر ما زيادة أمريكا تخصبلو زلا يبلالو سلزي أبزيانة بزيا أوروبا لفرج علون جن التي size of night trade بزحنا يتنديد نقدي مستقالة نقدي كورا در كله كنا من أبيت اللو على رستيو جنرال لجن أبتنا أسوار زيادة أمريكا تخصب كم زلا يزنقر تقولوا نايني توز بحال زلون كاب أمريكا يتقندي تزخبرن تزحيلنا أسوارات جزاء زي معنا أمريكا زربيو تدي فنس إندسترينا أمريكا دما كب خمسيز ربع كيناتن ورا كيناتن نازر جهم ربح يكبر أوروبا دما كلام زهاد موازنة برارستي تعقيب متي ومالو الجرما نيجدن كجبر وزلو كابو مهدام كم زي كال أبزي كال له درجات بس يحكم زلنا لنا بارنا لهم تحستون نزل مسلين يرخون I hope كلا نقدر أرغبكم لغة كون تسفى جبر لايك مقبار سبورت مقبار سبسكرايب مقبار أي ترس نابلكو أبزكم ودينا أبكالك سام الراخب تحمكم بلكم